عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة كمان لو تاني كقال إسلام دي بكسي تاني سبراش ما كسي زيجتا خنو قال يقدر كسي كيو إيمان إبرة تاني أما يصير فلادي مناخ ما يصير في خنو أما خنو الدكتورة كانتي يصير مقدار تفاني هركا يصير أنا ست جابس أكيد تولي يعني دوات تقولي مقدار ميجا بس تخاني أشرا ما خنو فيني يقدر بوجو سندن ديسو ونما منا أخما خلتي فيديو مرون رول كذي جهتي مرون انتاتو سوا سنيف كنوا أما كسينيس موجود تيجي الحمد لله يجي كنوا كنا جيتي مثلا عندك أبدو أما ويا يجي عما يقدرون يتابع سلام داك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان معك هنا فبجمتو تابي داوتو تخينيا درجة تسنينيتا الحمد لله نجي أقفيا كوا أكو مناظر تانكن أنجرا دعاء نقولان سمجانين ميجا سون أكادا اللي تسأل بزاف مرتين لأن ده بيجان مكيف ونقول ما أقوى سكيب سوري باي هدو تكون ورداري جتابيتا هدو itu takar ante kita sanifu an akami sila ebi kuna jetu sunggaban nebeta sanif me akami situ me akami restu me marati ati mar jenna mara situ me kenya situ me dilanka kan sugur amma gizani fona tanu khashaba giza fahnu qama kan gihan hundar tuwan jirti khanabo malin situ me akami sugur me dawta kenya besme وأنا تعرف ما تجد سببني إن تعلم الدم إنساني بس أنا ما ويعني دي جاني بيتين في دمي خلاص أنا فهمت التيشر وقالوا ده فني من تلان دمي ما روي تارجع يصير نتير كيمله وامبراسي إسا في سي ولين كاني خداني دورانو mana ning kawan hay nahu ta jette jala kote ingel ege sibiya la makana bule tuma dufe sababa khayti tufiti ya qabda inta nama mana birat tum tajiyet mana yegel sana majibin sana berarti kayak khayt tumeju amma khana ana mechu guya do tan asti wajinti yesun sebenarnya ayah khosani mali sinje guya nis Gija isan dufani nayami sinje guya isan dufan sani nayami sinje selama guya isan kana kan nayam tade am bakame kada kedi nisan berbalik dan dia mesti berbalik juga menjas itu berbalik dan bilbilan kasu nagila bilbilan kasu umur jole takkan bilbilatin bakat ini jilatin latin nisan jole ini bilbilan kasu ni sahiban saya dokter bilbilatin bilagi saya bilbilan bilagi saja ini atas itu bisa اتخاذ جدودا اتخاذ عن مال itu هذا هو tadi sini video tuh tentang kata sani اتخاذ male tan ini tuh mereka sih kau tanah ini agar rewu itu nah uno antara eges boten ulun kasu eges boten orang tani kenapa ati kujasan hot tuh di kujasan tuh ini dulu sani nabil beli semua sanu apa nama kira-kira kenapa kufe لا أنا ما في إنترسان تقول جرات شوتا سن تنتلاتي تساديسي نرديسي ناتوكان غربي كنا سرتين دي سوكان دراو سرتيسي أما بري بربادين دبلي بكسان جلان سلام قياني في أتيما فوتو mana هنا radio sana siddeebu baadde tunun dinjirtu ni leentu mamu nagiyani jirada amma garu qabajateetiin radar ko hinte sajeetitiin لا asigale takara lama ra sadi kanattu mama jira sanu hundafu amman tana intalafisa sinin taaf gana أما اللي gana قلته fi firrin naqasan أما اللي قلته بيتي أكون مجوز inni dhiiraan irra jawaatee yoonatu meesi ani si sumarraa hin kafala inni saanatu mooyi ani si sumaantuma hanqaduu takkatti لا أما خلاص أما دي دوران التيم يقولس دي ديمتي تجانا نابديس أما تكم قوتا كم قوتا خدت يده يجيها أنا أما يوني نكاني ما يستي في البلدات يلمي ينكاسو ما إني ينكاسو متي خناقو أتكم قوتا خدت يده دي خلاص عادي دادي خدت دي خلاص نفوتاتي جيتي نهاية ميسي أستي دي أكاني زغرو أنا بيخ إيجي أما قبل خيتني يلو فيني
amma nasu da mun nufu mai wani bilbile ya zinkaasu hin dhufu shi kan naa gootee jechuudha. Bilbilu waa dhufu na dhufa duraanii. Dhufa miti Deema. guyyaa inni dhufu zaa inni dhufu galtee ati. Wayi na mari'atee saatana dhufaa jeenatti hime wayi dura ta'a. Amma kam goota kiristaanaan gaa saasitti zamanii dhufasanii natti himta. Ijoollee ollaa hiitoo na galtee saayiban kiyya. Hanganni dhufuu taa'ee eeggachuun ta'u gana bakka isaan jiranitti barbaadetti dhagoo ta'a. Isaan lachuutu achitti laddabbaa gaataatti ol darbee bakka takka dhukkee irraa kaasee isaan lachuu gubee gaashiree galee jira. Laa bakka sana hin geenyeeti immoo. Akkasuma Amma bakka sana hin geenyeeti. Alhamdulillah maatis wayyoo itti jirta. Amma halee jechuun dangatuu jaan uffisanii hedduu tokko na rifachiifte maati. Hedduu kan rifachiifte. Amma alhamdulillah wayyoo itti jirta. Ati guyyaa inni uffisanii hubbisuu naa bilbili. Matoora qabadheetiin dhufee hiijigaa. Matoora qabadheetiin dhufaa. Anaa wanna godhaati ati akkas jiiti naa fidiiti akka ani isa godhu anaaf beekara geesse. Saniifuu rabbi si haa fayyisuuti. Waan akka illee yaadiniiti. Irraa sii kabala akkaan itti irraa sii kabalu isisanis akkaan godhu naaf beeka. Alaa itti biteetiin tumsiisa hojii isii wal taate jechuudha matanuu. An dhiiraati dhiirti dhalaati muun qaanidhaa miti. Alaa itti biteetiin fidee eejiga isuma sanuu anaatti tumsiisaati. Ta'ee maan naradhiisi. Hatuma ibsa akkasitti kunan taasisin. Maaliif yoo jette akkasitti kunan taasisin. Isa kadiraatu tumteen irraa dhorku dadhabdee intala dhala namatti bitteen irraa tumta dura keessan irraa dhorkiiti. Achi booda tasii anuuf irraa dhorkuu hin dadhabne. Sababni itti tumame sababa siiti. Isaati yoo isa dhorkite ani siif irraa dhorkuu hin danda'u. Biraa kutaa miti si sarratti hin qabdu. Tasaa guyyaa inni adduuf isanii naa bilbileeti. Naa bilbilee ijoollee ollaa geenye takkaa nama qabsiisee isa naa tokkoon gurbeeka. Tasanii itti dhiisi tasaatti naa dhiisi. Saniifuu guzumanii dhufu qofa naa himta bilbilan kaasu. Bilbilan kaasu kanaafuu ati isa kaan godhu anaaf beekaan itti dhiisiiti. Kanaafuu ati obsiitii rabbi si haa fayyisuuti. Guyyaan inni dhufe qofa anaaf himta jechuudha geesse. Akkasiiti rabbi si haa fayyisuuti. Gabaa hangaa bisanis siiviin bitaa dhufaa. Gabaa sanis siiviin bitaa. Rakkan qabduuti rabbi si haa fayyisuuti. Gizummaan inni qofa naa himta. Ati sun rakkan qabduuti. Waan lafa yaadiniiti. Akkasii daawwattoota keenya amma alhamdulillah isinis wayyootee jetti kun akkana jetti. Dawaas waa hunda biteefiin jira amma dawaa tokko lama qofa ta'e sanammaan garan tadaliyaa dhaqee biteefi dhufa. Akkasii daawwattoota keenya isinis du'aa godhaa fi rabbi haa fayyisu. Maanis koomantii jalatti gorsaa isinis. Amma ani isa bilbila gizaan tilbees bilbila tajaajila hin kaasu dhiyoo tanaas amma namarraaniin isa argadhee itti loleetiin gizaan xiqqisuu bilbilee wana ta'e telefoona ijoollee kan dheeyse jechuudha. Kanaafuu imma ati gizaan ibsa akkasii gizaan inni addu fasan guggus natti himte dalagaan isiitiin dhufa guutan dalagaa isiitiin motora qabatee dhufa akkaan isa godhu na agartaati tasaandaniiti ati mucayyoo mucaafee qabadhuuti mana deemni usita rabbi isaa biisu dhufeenyi salaala dawaasii fidaa wanta akka illee yaadiniiti isa akkaan godhu karaa kanaa agarsiise kanaafuu maashii itti galatoonni rabbi isaa fayyisu waan akka illee yaadini akkasii daawwattoota keenya isin du'aa godhaa fi rabbi haa fayyisu jaati eeymaan illeen gorsa wanni kanaa sirrii miti jaatetti maashii koomantii jalatti akkasii gorsaati viidiyoo gammachuu qabannee isin inshaallah Rabbi jeeti salamta waan nama tokko baatan jettu kasi si dua una godhatteeti akkasii isin du'aa deessanii bira dhaabbadaati hanga viidiyoo gammachuutiin walitti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.